Abusiafo nyame sha bibia aha Ghana TV ebesere se be subscribe to the channel no mfa modwe chirebra e wo comment section nyame sha nyina usun adwuma opa adwuma ye ade man bet no abrofo na ja ball no bo ana sa woto abayi aban a obeyi eto afiri chacha so nyame adom waba mabunu ekogina awiam to aba eyi kandinia ono de oda yichira wonya ne se emuwa ntakramoa etu woni dayim kokochina kanum krokokoko no nkoko dabo no air fly woni dayim eno aban na Ghana fo ekoto aba eyi no o meyi to emfiri chacha omudu omu school fees etwa so because omu take risk ene di twa chacha no ebi di ne boss adwuma mu sika na etwa ebi di ne school fees na etwa ebi gibosin ya free bank na di betwa ti ontiase se aban no ede to abeto so na ama chacha ni twa nya ni kabiem aban papa mara meyi mfiri ho awurade adom na chacha eso to ni ho biem na di ebiem ni adwuma enipa wunya sika to botomu a edi ebiem ya yitu afiri chacha so enkokon nkitinkiti so ya ba ye ene ofa ba bia wutietia nkokon so ti sika abu oman mu di ebiem ni adwuma ene mabunu atimi akogina wiemu asa lai ayi aban a obeye sabi budget ama mabunu enya ni daso a sanitary pad mohu ene 21st century ni ewiase nam abafu nimdie kwan so dwane nne kandini amakoyi no kuremu nsamtwerofo ono ti radio so tv so edi ni ho adanse so call yafunu edi for pastors edi ni ho adanse leader ye yi numa oman no NDC mabunu da su ne kuroimu MPP mabunu su mabunu gusu ne ade ya yemfa ya dwuma na efiachi abofunu beebiem ne wo ho ye yituo afri chacha so emene wutwa udi billions of cedis edi ebiem edi adwuma a wo pe kwa kutenom ne despite no asori nam site edi throwers o mo kope mortar ate what be da Ghana mabunu sika bada botom mumie bie companies na nkwada na eba ne nya binye na bet no eguso sport yentwa mu ma bet o muguso bo mabunu a mwadwene wo fom na sabi mwadwene afo amanyofo ebo mu chaskele because o mahunu se mo temamufo mwadwene wo fom baby awiase aduru yo na ano na metie obiribo ahe na mesu o se benfie aduonum achi a etwam ni ena Malaysia ba be fa common abe ene Malaysia na mabeso dane ani ye oyo no ahodo saa tumi de adwene ho no eye akwan ebo aye kurom hama ye da so timfuturu mu because of poor leaders ya ti bonkoso akandifo a hwi ni wo mutim Ghana sika ene ye pere be pebiko enunti babunu wie suku se migration wo pesa fire service obewie obetena fiemfie aduonum yeso tamo kura age de fa no unya krowe teacher ni wie teacher training tena fie su epa adwuma because of say yan mabunu yesi yadwene ne yenti ase etirase na politicians use ye didi ebiem ani sun ya bia wiase aduru ne o ye besi 30,000 hospital toilet enye hospital ni nua ba ye hunu nyansa sisi hospital agu sabi miamia ni aka ye mfidie se bekom ama obi enya ye hwe obi yade ya yenya dabi okosi agyanan bia enne wiase hwan na esifie babunu be na enya sika esifie toilet ni ho ento mfidie nkogum ye pesika na wia edi NDC yaban ne krono awia edi sanitary pad $230 million ya de kofa abobon kura ma ya ato abaya to atwene
because of sika ye be paid nti ai saa mpanimfo we ne wo mo okurum ha nyame wo hu ye mobo spiritual yen to flag bearership no kura wo say ba o me oh we win flag bearer ne de ba o me win hands down flag bearer and system no ka say aka ba o me win 15 regions system no ka say osunsun first council to asa he say aka voter region voter satam na member ha na ba o me ye to aban Kennedy 27%. He say me 7% difference so aka 20. He say voter region is here no aka ho a omo boa Kennedy. And then also nyambo na smart me ye adwuma no asat ni vote so e be 50%. Na spiritual we easy. Oh betini. I met we easy. Me ye soon president. And am ya na me san ebobo aba no. Spiritual ye easy. Me ye spiritual prayer me san ye easy. E wo soon. It is say met Kennedy aba person Kennedy who say aba no aye potom person me gu nanum ase. Anything he say 20%. Region na voter na sisi ano sunsumu about me ewo 44 Kennedy ewo 46 but spiritual mesia ma share videos bebre me hu asofo bebre a wo mo ka say MPP amanyoko e betena opposition ache omboa enya no MPP betena opposition ache system no ka say say Ghana ya bato no nka ye ATS the we dey ATS yen konesa ATS na sisi ano say NC for omo amampo amepa mechew say patch yen ATS mpo a Muhammad we twawie ba me na sia me na tena so sia say system no ka say NC for ba me wini 2028 ni wie no ma me pachawa me mani MPP asa etwa ATS na 16 years o kuma me gu NC party spiritual one na this asafo anima nyankopon na de ma me won say aduma che yen fie no Ghana so no de ma won ko a spiritual won say nyankopon won say Israel mu no o hwa time na friend say David ni nuanu na ho a Ewurade si opese obi ni ade ni na mpeni for ho ni bra peni no ho first David kra e bra sam hu no pose o we ni nyankopon de asa o si David Ewurade say we me mpe no enye wo ya o hu ya o de ba Ewurade say me mpe no afọ de nkoya ni na ba wie asa o si papa na o ma no omu na ani na hwa bia na akoso aka small boy no owo kwa enum ho o hwenwan o se na monkofa ne mre o monkofa ne ba pe na o se we ne Ewurade ade asa no ena o mu de ahine ne e se de visa no ya mofa so aja se nti nyankopon ne de ono onhwe ni panim o hwa akomam no de tum na de ama spiritual yen hwa ne say sisi a wo ka say o si uye ejuma ma NDC aban no wo mu mehu debi no mu de aseda ne number bi mu da no enti fan say o mate asem ya wo ken na wo ma bre wa aseda e de na isi abey sisi an so wa be kan say Dr. Alhaji Ba Mahmood Ba omi abewi na ye de wa aseda bre wa e de na we eno ne de me ntumi sisa ba omi abewi ni still aseda ne de mama de me na wie ekunwa no adwuma ewie na say enye ndisi na wo ba Mahama na wo pena mama na pena on say me ka say mama na usman passe onye president bio me enye ndisi atimo mama na mbedi na chi enti me nyam ndisi ndisi pani bi no a me ne nya danfo da mama pena me ko fe so me ko hu no asa okay me nya ndisi pani bi nya danfo mama pe na minim no enti mama na ba ewie me wie me adwuma esi ade aka e ba omia betwa ATS o twa wi a na eni so me pa me chew se boni aye me sese na amfa chew pa na sama eni se asate opposition 8 years 16 years me gu party no kura adani CPP spiritual ya dos wo Ghana ha na won ko betumi gu party na me gu ni simple kura oh me si nyamu a next year eni si party na gu se MPP dem na me yes eduma no me na me di confusion eto MPP mu a alankash ete ne ho we eti ne ho confusion members no bia eti no ehwetie no wanye saa nipa no nwini o se adwuma no ma yato ema egusu ye adwuma entebedu December na ahya ase na anisi ntokwasim saa wanye saa ba omi ontumi mewi ni aba spiritual yenje una mesere na yenko na ensem de mi ja wa obeka bi me na mane 024 11 099 099 81 024
024 11 11 099 099 81 81. ofre man sebede Spiritual. na sisi ano me na me si president o Ghana he ntino ye bo afode 7 December. Okay. Na mpese obodi no. Okay. Na obi eti edi no enti o pese o ye fiber o fight wo tu aba oba me mo ye fiber no o pese o ye president na mdo ato abehwe na se enru so a me mo atene chire na de edu so twa wi a na o so ade baba sabebepe Nice. Is here sorry no. A presidential chapel. Jesus Power Prayer Church. Bintu pese o ye fiber e ma o party a obehumi a na obehwe wudi wa so wa ba be member na me de ahichana de ashaw. Okay. Sanitary. Okay, it's 7 December and now we are fundraising. Fundraising Sabepe. Wow. Amudi see sorry. Pepe. Wow. Eti obi so ebia o yare hunhun ya de bi anase bibia so no so betumi afro o do afrem na we last week am ko nyanya no me bie nya stroke ma ye born pampers but me ko hwe no Sunday me san ekore na papa no tumi asore ya ma no nga said and ti odidi no nga said no say didi kama wow church in da so de apa san wo yare betu ade afrem no aba oba ho beto oduma na say yo hie bia no ofrem ya my be fam so me yama okay spiritual pastor sabo na mano na number 024 11 099 81 024 11 099 81. In April 2025, and your man Penny John Dramani Mahama, one more lunch, you saw pad, dear, one more a motor for suku, and Tikosi and to a sosuku sawood, one more beshe, a potivet for 1 month for Yana, a benya sanitary pass. Now, sanitary pass, no. As soon as Sony binti abide by and say, one was we call deprived areas, remote areas, bebrenoa, a quadra bebrena, and I say, my wa bebre one more, a drew on subwo bra, womunya pad and to my good BUC because of the inconvenience, no, ama absenteeism, my dawson, I was to cool Sahudu Muntinesano. With this initiative from the NDC government, no, wamusu say betumi aboa ama student absenteeism na ba form na fe punctuality no etumi akosro eno ne ne ye nyina so nti a wo share this free sanitary pad distribution initiative no NDC aban ede baye and in April 2025 and wo mo launch here now sika ye nya na ntie so wo modi ewura sa adwumadie we mo 292 million Ghana cedis. 292 million Ghana cedis. Now 292 million Ghana cedis no. Yebeka is 292 million Ghana cedis. One more check. A bid yama this year for 6.6 million and year three. Now issue be by Enrada. Otafo Emra Shebejeni Vincent Ekowasefua Esquad and Sembi Tuja. Now Wakabri be said. Oshape NDC form calculation to the 292 million cedis no sanitary pad yenim say yetono 15 cedis 17 cedis eti abro so kra no enya ade a ebebro 30 Ghana cedis ye assuming sir but per ono ne calculation no utimi wo say one year sanitary pad juma no mu di animo no wo mu bu nkonta so na the calculator to so a na se baku bia ba be 45 Ghana cedis we asem a Honorable Vincent Ekowasefua rezi with the floor of parliament and I watch it mu say where the entiasi said because say Ghana for your better sanitary pad bako 45 Ghana cedis e di ama akwada de na se mu orem na ya share this sanitary pad initiative na nka e good. But in terms of the implementation, according to the Deputy Education Minister, Dr. Clement Apak, one more baby and say ni Honorable Vincent Ekowasefua ekano one ne nya adwen penchechemu no wasinya de obema wo kwan se ketasehye dream de ne proye nkoso ba ne waka nyina ne se so far no Abaya distributed 3.9 million packs of sanitary pads at the ama disuafo. Now 2.6 million packs and they call secondary school and TVET institutions ahudromo. 18 in total no 2.5 million female students. I from primary 5
A to SHS and enya say dwumadie so emfa so but one ka say 45 Ghana cedis na ora call asefo Emma Ghana fo ate ase se and this ya buy ton sanitary pad back 45 cedis no o se ogi tu manye yie wo hwe won e distribute parts na transportation ene ne ma bi keka ho ene kwokoduru sa but asamba kwa ye nim wa Ghana ha ye de ye nyina so ne se ye man panyi ote so His Excellency John Dramani Mahama say enya de aketa hye dream de ne proye obesoso so empo wo we na appointee abema ho kwan no de be scapegoat which means say eba corruption say some ye man panyi say enya de obesoso so